Danas i pozdrav svima, danas ću pokazati kako da igrate GTA 5 na vašem kompjuteru. Prvo što trebate da imate 64-bitni sistem, pošto on više podržava ovaj. Sada ovo je GTA 5, ali pokazat ću vam kako da krekujete sve to. Idete sad, kad ste skinuli ono u torrentu, znači postavke sistema možete vidjeti bilo gdje, evo on je 60 GB. Što? I sada otvorite njega i krek koji je 400 MB. Evo, tu. Sad je close i sada otvorim ovo. I šta sad vi trebate da radite, vidite. Idete na krek i ovo sve prebacite tu. Sad čekajte ako je vreme. Dok on ispremesti sve to. I onda vi možete, evo, se kaže, uradi ovo i premesti za me, tako. I sad instalira se, instalirate, sad će upload, ja sam instalirao, nema virus, ovo. Ova 3 prebacite također. Sad malo, to, da. Update, vidite. Znači, ovo, tu. Sačekate samo malo. I ja mislim da vam je to ceo krek. Sad ćemo da vidimo. Znači, lako je samo premestiti krek i možete vidjeti GTA 5. Dobro, da. Tako. Da. I eto. Sada smo krekovali naš GTA 5. Sada ovo je launcher, vama je GTA 5. Znači idem da izvedem ovdje. Desni klik. Sad idem, znači pokrenite kao administrator. To vam je ovo. Možete da igrate GTA. Da li se radite? Ovo je datum da ostavit ću vam dole. Znači morate da promenite da bude 15. april. Čujete ovdje je promjena postavke datum sistema. Idete promeniti sisteme, ali pre nego što uključite idete, a možete i dok ovo. Čekajte, opa, tu i u redu. Sad je sigurno raditi krek, evo sad ćete vidjeti. Evo. Sada sačekajmo još malo i pokazat ću vam da li radi. Ali radi, evo, vidite radi. I sad ću da vratim, a da vi ne morate, ali možete da slušate pesmi i sve to. Znači 19. maj kodan dan, u redu, x, 19. i radi. Sačekajte da vidimo da li stvarno radi. Sačekajmo, opa. Ovo će malo da potraje. Samo da znate 64-bitni sistemi obavezno podržava, samo 64-bitni, mada 86-bitni isto, ali 32-bitni ne znaš. I dajte ovdje da pozdravim mog druga Marka Mijovića, zato što non stop share moje klipove, subscribe-ovanje, lajkova, znači hvala puno, pozdrav za njega i evo zbog njega sam snimio ovaj klip da znam kako da krekuje GTA 5 kad ga skine. Sad ćemo ući malo u GTA 5, da evo ga. Meni nije full screen zato što ima nekih problema, ali šta ima, evo. Sad ćemo da zamenimo naš odjel. Gledaj se zajedno, ove. Tako, i thanks. Tako, što nam ostrava jackets. Vidite sad kako mi je lepo izgledano. Znači to mi je stvarno kako mi lepo izgledano. I evo da radi. Ja imam odavde pumparicu i još nešto. Idemo u akciju, ajde da ubijem da vam pokažem da je radi. Evo. Malo loše ciljem, ali sve ne veze, opa.
Znači, desni klik lokcirajte i pucajte. Samo malo ljudi, aha, imate telefon na gornju strelicu. Tako, tu snapmap. To mi treba i... Da vidimo kako se više sam. Ne, kako se sve... A, ovo. Vidite, vi možemo gledati selfie. O. Mi smo dodali selfie i crtivat ću. Jer vidite, znači GT5 radi, sve je u redu, malo lago, ali opet. Eto, mene hapsili, ali nema veze. Dobro ljudi, ja mislim da bi to bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj, čao!